ngay thatu zong te chibai leve kule ole tun chuma chuan Mizoram Independent Greater Mizoram nia kan soi chungchang kan ngai thlo vele thungdo nani Mizoram thlak zong te chu ro rial na pakhat hnuaya kan lau mang ti hi kan politician zong te au hla nia Myanmar Manipur Tripura Bangladesh kanom na te hi Greater Mizoram chuan rin lu anianga Mizoram Aizol chu kan Jerusalem aniang ti hi an soidan vekani heti ngai dan hi atakram thleng theilo ani zia han zir ho teangu ele barle mamo thil dang te a in to dela kanrama kan nei lo mamo thil dang te po leina tur poisa nei to ka angel nget kan ni chuan independent te hi soi thei kan nia hetiang engma nei silova independent soive fo hi chu do soina jikhat le manimong hlim na mai ani kumsang kha zakwa somruk de paruka po khan India sarkar khan independent ro ti se silchar kawng apina cholkar kha chunga riltama thimai tur in ti te tan chuan omjenei mialo ania thil theilo ani ramdang chanpuina ingha chui tur ringota independent hian omzia anei lova aza thak zo kani tharum thoa independent sual hlo cham chian ziale ramtana poi asoina sajia chu kan hmuin kan hretowa chutiang ti chu kan tum to lo ni in alanga soizom vak tu lova ngaila adam thlak berang tun hnaya kan chief minister in India sarkar chanpuina in Greater Mizoram kan siamanga chutatanga kalzel dan tur chu Pisakota khan be chan turom ni na soya he thu soi hi adika tun kum somnga vel chunga India sarkar in poisa minron pek te hi ahman na tura mang vekila chuan Mizoram hi India ram state jinga mason le changkang berpol ani tawang ele barle mamo thil dang pawara te po kanin to del tai dai tonga kan chief minister in Greater Mizoram ati hi kan nei dai tawang mase chung poisa tam tak te chu kan ei ruk deuh veka wangin India ram state jinga pacheber central sarkar chom hlom titia umreng kan nia chu an India sarkar chanpuina Greater Mizoram siam chu kanzia kan thlak lo chuan thil theilo ani zia chiang takin alan tirani independent rilru kan pu fo hi sia thiam har tak chuani sa pho kan ngai san luat na lama anti dan la chong tu a tan ba ka an huwa zong vai kan ti te kan phek huat wanga an hne na tanga in lak san kan du na hi independent kan thinlunga alo pian chan ber chu ni na langa achan dang omjenei sia tur hi aw meu lawani alo independent te reng po ni la khovel in sia dan tur chu khovela independent ram teber Monaco Tuvalu Saint Kitts le Nevis Marshall Island Malta Nauru San Marino Vatican City te zinga kan telve na bak soi tur om lawang anni te hi chu te veu ma se mani ke ading poimona nei vek an nia keini chu India sarkar chanpuina dong chungpua in to del theilo kan nia wangin kan independent point tute mo chanpuina tel lo chuan kan in to del thei arinom lova chutiang din hmuna din chu tuna kanomanga omaya za thak zo kaniang kan chief minister khan thudik taka soya chu India ram hi namnu fualte omna na thaber ati khani India ram hi namsang sang UP mi te Bihari te Bengali te Punjabi te Tamil te Malayali te Marathi te Gujarati te le namdang tam takom khom na nia heng nam te hian ei tu bik anom lova anei tu vekan ni Mizoram po India ram state kan ni ve wangin anei tu zinga kan tel vea anei tu kan ni na Bengali te Assamese te aya kan danglam na om chuang lo anei tu vek kan nia wangin chanvo le ni na kan phu angang kan nei theina ania eng ni na po alian ber atanga te ber thlengin aphuina anei thei vekani Mahatma Gandhi nampa ani khan Gujarati ani wang ni lovin aphu wang ania Nehru a prime minister ani khan UP mi ani wang ni lovin aphu wang ania
Jamsetji manekso kha Percy ani wanga Field Marshal ani lova aphu wanga kha tiangni na sang tak kha ni Purno Sangma Union Cabinet Minister Lok Sabha Speaker ani kha Garo ani wanga ni lova aphu wang ani bok JM Lingdo Chief Election Commissioner ani kha Khasi ani wang ni lovin aphu wang ani kanjinga ni na poimo nei kanlo mielo na chan hi mizo kan nia thleibi kan ni wang ni lovin kan phulo wang ani America in Britain la ka independent na puan khan state tam ta khan independence an duwa wangin civil war an nei pha hial kha nia ram te tak te omsan fir chuan ram ro pui ani theilova state tam takin zom khom chuan ram ro pui taka siam thei ani ti thu puya nei tu Abraham Lincoln le Ulysses S Grant te waisen taka Shuaina Zara United States of America kholo piang ta khovel ram ro pui ber alo ni ta ni khovela ram ro pui ber pola ngai India ram nei tu zinga telve hi za thlak lova a chuanoma in lak san tum hi thila thlak takania India rama hian lungoi takin kanom mai turani reservation tiang rengte a inoi mureng lo hian midang ina an ti thei chu kan ti thei ve kan ni thei ve ti rilru puwa thei top kan chua chuan engpo kan nei thein kan ni thei ti hi siangu athu simin India sarkar hian aram chung in chikhat po hi asa thladon lo ti hi achianga India rama kedar ani ngot lo chuan independence hi thil thei lo ani Myanmar Bangladesh ten anram ansa thladon bokhek lova pathian thu lo chuan Greater Mizoram hi omdon lo ti pomangu kan politician te hian ram le nam rongbol na hi a khela khelchi ani lova ti tak mewa atia tho chi ani ti hi ria se chu mizo ten India ram ro pui taka nei tu chanchanga mi kanan thei vedan turkong aniang sinat ho tu te chuan MLA te nena anin kom na sarkarina atia ta na tha an ti le chul an ti som pasari an thlenani heng an thil thlen te hi kanramina har san na kan to langsar zualte an nia engwanga hetiang har san na hi lom nge an ni ti zo na chana chu atoi zonga soin sarkar le ko shanten an ti tur tilova an ti lo tur an ti thin wanga ni pakhatna leinei lova ro rel hi kan political party te le ko shantikal phung ti danglam hlok lo chuan thil ti thei ani lo kan political party te hian an tumber chu tlin ania in thandon in party tin candidate ten in tiam kan kamna an nei du zela an in tiam kamna te chu khotlang thil ti sak turai ma in mimal thil ti sak tur ani china an lo tlinin an le ban na te khan an thil du te ti sak turin kan minister MLA te chu le ba thinin an ron thinga an ni chu nial thei din huna an din thin lo wangin leinei na chu alom lo thei ta thin lova sarkar pianga party mi te du sakna aom charchara tuman an ti dang lam thei lo kan ko ran te point an tumber Christian Tharsiam ani ngei mai ma se Paul dang ang bokin member nei tam chu Paul ro puina ania Paul ro puya ho tu ni chuan ro puina le zaum na akeng tela chu tiang ni na chuan kong sang sanga hu hang anei tira wangin swai tu te chuan ngai poimo taka an nei ta ko san sang sang te chu tam game an khelna lama in elrel ton reng an nia chu leinei na ne na danglam na om lo ani ram swai tu ni mek le ni to te kha tam tak chu ko thanu pa le soma pakhat po pe tam ber te an ni ram ro rel na phongwan tu an nia tun hi min thlen puya upa tam tak le ko sana in mang tak te hi party a in mang tak anom hetiang thu hi soive ngam tur an ni chi em panhina corruption hi kan ko san ten that chiat theology in nga nan le kalphung heta an nei atanga in chana suma chilna kalphung bera an nei awanga lo punlun ta ni ei ru poisa po ni se tholom tama piang an loma poisa thiang thim lo thliar san theina kan nei lo ti chuan lama mangin an mua piang an dong duaka heng poisa thiang thim lo nia ngai te hi a than lo te lu nen aman na lam hian bel chian ala dol lo le zuala biakin ro pui le changkang tak sak nan te bangla ro pui le changkang tak nei nan te
in khom pui ro pui tak tak nei nan te an hmanga heng te hi in ti ro pui na ram hoi vek an nia wangin chapo na malma ka in ngai tlom du tu il lali suwa thu zom na lam ani theilo ani ko san te hian heng an kalphung dik lo tak te hi an ban sana lali suwa thu oi zonga min kai shwe ma chuan corruption hian min kalsan lovanga azual zel zo kang pathumna dan bo chiat hi kan sarkar te fel lo na lian takania in siam that an mamo na takani ti po kan ria ko san te hi pathian dan thu aya dan siam chopda poimo jok te an nia chu chu an kal sual na lian berania dan zom tura midang thuron pe thei an ni lo alina chanchin thale sa khwa ven him hi ko san te ti tur dik tak zo kania an kalphung dik lo wanga him lo ani ti hretu te hian an mani an in siam thatna jok turani pangana zule rui hlo kan boi puina chan ber chu ko san ten zir tir na dik lo zu hi sualania zu in chu shem huna an kalang ti an nei wanga nia zu hi aman dan thiam lo chuan mi mal nun ti chetheile khotlang nun ti boi thei ani ti kan ria chu wang chuan bible aman dana film khura tul zia soina tam takau mani amai ro chu zu shim hi sual ani ti ziak na bible a om lo khovel ramdanga kan christian puite zinga hetiang zirtir na nei ve pakhat ma anom lo he zirtir na dik lo hi an thiat ma chuan zu hian min ti buai zelanga min ti buai zual zel zo kang parukna sum don na thalo te po in kai shwena thalovina aronom tirania in kai shwena tha nei photangai tholom tho tam thia piang pathian rongbol tu tha a kan ngaya kan choi moi chung chuan smuggling te chia puam te khe puam te azual zel zo kang pasarina fanei tam hi nge chulna kanraman ha tho tur atama na thok pe lo an tama wangin ramdanga tanga namdang local ten na an thok ta zo kani na thok pe lo le vai bu e tur ti tam hian thatna nei lo quantity in quality apoi mo zok ti thu fing hi riat forward pariat na risel tur chuan nun ulukanga ya chu chu that chia theology ne na in person thlap ania he theology hi kan ko san ten an kalsan ma chuan nun uluk chungchang soi thei an ni lo taksa risel le ril ruha dam theina na tangkai ber chu yoga ania chu chu kan ko san ten zu ang boka setana dowa an dowania anre rupun mang hian thlak ma chuan nana chi bayom pui pui na abom na sat ber kan ni rengang yoga ti thin in soi soi thin ei leina in sum thei te chuan nana chi bayom an ve kan resen zen lo hei hi kan ko san ten zir tur amamo na takani e pakwana mizo tong hum hal hi kan zawaya kan tlin lo na ber pakhatania mizo tong man war kumpuang tu sinot hian enge atile sap tong man war kum an puang non on ani zok lo mo somna rodna dang pariat lai an la nei te po anin rol ve lo na tur thil le an ti thei ve na china engwak ma an ti si lo na deu vekani som pakhat na india ram hi secular state ania sa khotin ta zalen taka anom tlan theina le thleibik nei oi lo na nia kan sinot ko shanti ang hi rss le hindu pui thiam te hian modia sarkar thar hi an hun puya kovin titura an du te shilna hun mang tabak mai se adu lo le asoi sel na sa ber kan ni le mai long mo som panina hetiang ti hi chul ti na aom point sinot mai ni lo mkhc te hian ti se ai me jok long mo areng thua kan sinot te hian politics a in rol fowai chuan an biram te hi veng tha in en kol tha se kan thatlan pha jok nge yang som pathumna hetiang thuron hi sinot hian in thanjo limap apiang in sarkar thar apezia thina sarkar thar kan ne apiang te chu corruption thila lei nei thila dan bo chiat thila azual zapui vailen lo an tiang mai ani zel sia engwanga hetiang thil tangkai na nei lo hi ti phong e mo an ni reng le azawai deuh thowa christian ni narama hian kan ko san te hian pathian thu zom nalama an ti tur dik tak ti in min kai shwai se pathian ale thil danga po kan thamayang an ti tur ti lo mai ba ka an kuang lo an nor thin hi an ban san tur chu ani e kan politics le ko san te hi lem chan na an nia kan politician te chuan tlin hi an agenda number 1 atanga somna ania
tin nan chuan engpo ti a thiang lo om lo an voter te laka rul sen lo leiba an ba an lo tlinin an leibat na ten an ron thinga leiba an in rul na lama adong tu le apetu te chan chu a in chat thiala ram le nam chuan chana loi ani ta thin lova state pacheber central sarkar chom hlom titia corruption kai rual na ber kan ni hian chu dar thalanga kan in mu anga chiang in alan tirani kan ko shanti hi lali suwa thu zirtir na tel lova min kai shwai tu te an nia lali suwa thu te chu zoma nun puya atia ti chi ania chu anin nga na thatchia theology ne na in person tlat ania thatchia theology ne na in rem zai thup lam mup le thu soya aw vak chu min kai shwai dan ania hetiang kan ti hian in khom kan tama chu sinota na kum khat budgeta cheng tluk le ding on li don lai tir thei tu chu ania chu ko san shwai tu te chuan in ti ro pui in ti zaom thil ti thei na nan manga ring tu mi pui te hi an ma ni za a an thu ngai chang tu a an siam thiam awangin vote thak bo ruak thlirin politician te chuan lam tanga tan an siam lo thei ta lo thin ani mani masial kong an zon na ma kan politician tele kan ko san shwai tu te hi an in lom ton ani kan ko san shwai tu te ti tur tak chu ding tu te pathian nen thleng tura min kai shwai ani lali suwa chuan arong bol tu te chu in ngai tlom fo tur an ni thua soi fowa ama ngeina a zirtir te ke asilte chu tianga ngai poimo ziale ama ngei kha en ton ta ka ain siam na kha ni kanram shwai tu pathian ruat kan ti te hi an du huna an ma ni om na mun a ko fo turan ni lo he tiang an ti hi chapo na ran tir na nia lali suwa thu nen ain rem lo ani chul ti hun an nei ani chuan an ma ni hian kanram shwai tu te hi an pan jok turani kanram shwai tu te point dem om na an nei tho mai ko san shwai tu te thu chu ring tu mi pui ten an ngai Chanchin ani ri mewa wangin an ngai dan chu vo zon huna hriat thiam a tul hun om si thina chu wang chuan kanram shwai tu te hi an laka anin pha niam ta thina ni ale lam atanga thlirin politics bol ho takania hetiang ti an ban san ma chuan kan politics hi athiang dim thei lowang an ti tur ti lova an ti lo tur an ti na lama hian kan politician tele kan ko san shwai tu te chuan an hlok pui miawa wangin ti phung heta an nei ta ni lem chan ra chu atak thei lova alem lo thei lova kan politician tele kan ko san shwai tu telem chan ra chu state pacheber corruption kai rual na ber nana ti bai pui na abom na sat ber ni reng mai hi ania hetiang ni hi aseoma aza thlak te lu nen zana chang hriat an hekin ram chang kang bera ni om zokin kan thil ti kong sanga ain ti chang kang zong ain tlakral zong deuh vekin kan lakal taloya kan laka hi chuan zana zok po hi azakang kan ti hial to ani hi nam chang kang zok te chu soilo kan tlang mi pui te zinga governor lok sabha speaker union cabinet minister chief election commissioner union public service commission chairman member ni na nei anom ferfur to nuwa hetiang ni na poimo la nei ve me lo chun kan ni tluka central sarkarin min ngai nep zialan chian na om thei to chuang lo mishing te hi pathian in an puya asiam kan nia wanga zaom na nei kan nia midang chu soilo nam tang te point an za lo khopa hi aza thak ba ka pathian thuoi lo na tluka ni kan mizo nam hian zaom na alo nei ve theinan kan politician tele kan ko san shwai tu te hian an lem chan ti phung hi ban san to turin kan ngen anie sinot ho tu tele mla te anin kom clearna tlang dang atangin mizo christian te hian tuna hian pathian panhi kan nei me ka pakhat jok chu mani bible chiara tanga pathian le azia mutu ten pathian an ti hi ania pakhat le jok chu sab ramatanga local kual sab tanga le lin chop adik bera ngai tu te pathian hi ani pathian thu kan mu dan le kan hriat dan hi ai nang lovin asang chho tan hlek hlok viau zel don onana thilti dan athan lo wangin pathianin atilhum ta genesis bung som thum paria chang som motion afapa ser atan lo wangin pathian thinarima
Moses chu ti hlum atum bok Genesis bungli chang som ni le paruk Phineas in Moab nula le ashwai tu achun hlum awangin pathian in Israel te atiboral vek talo bok ani kha Eliza pon baal zol nei te athat vek bok lalte pakhat na bung som paria chang somli lalte phani na bung som chang somni le pali apo lal jehuan baal betu te athat cheu bokani henga tang hian sualdowa ma chon thin tu chu kan pathian le ami te an nia sualdowa thisen chu khopa tang tur te po isuan hungzui tu te tho kan ni puro kunga hla chuan chamang izal na sual khur puilai chu ati ania tham le bollo narama cheng kan nia wangin kan mangang thina ni hi Christian hlabu number zanga somni le parukna po kiltina sual ral asang zual zel ani ti kan hubok heng hian ati lan chian chu kanram chunga hian kiltina Isua Krista chu ra be in aom ani ti hiani Isua Krista chu chan chua aom theinan Isua Krista chan chuan na thok turin ko san chuan ama mo phurna ngei thok tur chuan ai kal la in ram shwai tu te bo zui turin thuron point sang sang som pasari ngot mai apele ta mek siani hi Isua Krista ne na changa mo phurna ko san ten kan lak nge midang kuta kan pek chon mai du na kan ne wang hian ko san lal thu thlenga hian Isua athulova ra be in om zel ani ti alang chiang emema ram ro rel na kal zela po hian kan ram din huna siat ema wang hian Mizoram lal thu thlenga po hian Isua athulova ra be in oma ala nong tluang zel ani ti alang chiang ani nong to su se khovel chandam tu chu awa vai nan judai kha tok to ro se kan ti ani hi ram shoi tu te an that changa langmoi that lo deu changa langmoi lo le vel mai mai thin ko san zia hian vai pathian zia po atluk lo ani ti hi kan ram din mun kan thlir hian alang chiang lutuk tama ma ani hi le Christian chung kwa ngai poi mo ber ko san te hi Christian chung ko din konga ngat phei chuan a lo cham lai le der bok ani hi ram shoi tu thalo po khal ngil thei ko san thil ti thei kan nei anga yani kan chief minister Zoramthar le minister Zoramthar te respected chief secretary le laya advisors to CM te le sokar na thok zong te ke hi kumsom pali don lai secretary deputation in Mizoram Sorkara karon oma kahun nunung ani a 18 thian min release dona ka department a kalet le dona kumsom pali chung kan sarkar sang ka shona chief secretary po pu hau khum hause la tangin hei boina Dr. Renu Sharma heng zong kai shwaina hnuai han na kalo thok to a mi pui sarkar kalphung thar tharuk kan han shona hei po hi voini ang hi katon voi khatna ani a aro pui kati khop mai hetiang anga chief minister te advisors te ina min kalpui sarkar an kalpui du dan tur hetiang anga exchange of thought kan han nei shim te po hi thil thar ani a helaya kom ve chunga katon awang hian kaloma tin kamma mi pueng moya kha ani ang kha chuan thon thu te han soi em tur ka nei lova bible chang pastor fanuni maila extempo han quote mei tur te hi ke ka sheloba amaro chu kan thungai thak zong kha kalo chin chia khalaya tle mazong han riak tur ka nei ve te han soi ka du'a so in policy minister te CM ni mo minister te official duty in zina official te min try du lo hi kan lom khop mai achan chu a hau taka a boy thlaka office na hi ato prup thin ani amai ro chu taka request tu achu a trul chin hi chu bin shrai ta ula engi mo changa Delhi tlanga in zukala non official an
tel hian in ron le thian enge khulaya discussion kha kan shelo deuh lek thina khalai kha chuan in claim hian communication gap hi aum thinin ka sha chu request angin kan soi langani tin nichina khan kan chief minister ber khanin officials min chana khan in ho tu ten order verbal and pek chuan writing in chu insist ro atia khan sa ngen na bok kan ho tu ten order min pe khian khongai takin writing in min pe ula sarkar ha thok tan chuan chu file han processa ti lotlin te hi a ol thina achang hi chuan no chita as verbally directed te kan tia achang chuanin ani te telephonically directed te kan tia chuan sia khian nge se aul sam deuh zo kang ti in ngen na kan the lut ve ni chu tin atu mo ber po khan asoya I khongai na sarkar poisa kan in ren chema dan lovin sarkar poisa hian mi hi khongai lo hi kan zirngain ka sha chu athupungin ka soya ni chu ka experience a trum khat chu veng pakhata mi house no pui te ho hianin min ron dora mi rethei kan tran pui thina dam doina mi rethei pakhat khul chwa tur kan ne poisa kan nei si lowa supply order min pero hian ron tia supply order a kain rol ngai lo director te kut ani ngaya tin athu shimin thokhom mei ula inga tinge supply khera ege social work ti in tum kalo ti min hokhop maya an chwa nuwa khan min rel shepang ti po karinga amaro chu poi ka telem lowa khatiang ang deuh khan government ta chuan supplier an oma registered supplier heng hianin supply chu thok mai sela registered contractors anom chuan contract na po chu chuan thok mai se heng hi fill fai mai thina chu vai sarkar poisa atanga mi khongai thlak kan khongai hian dan kan lo bo che fo thina ni ti hi kan sia tla na ngain ka sia khongai tur kan ho chuan kan hlo tang hian khongai thin maila chu thupungin kan soyani chu tin kan ha tho ho na hian directorate lam officers te tam tak kan oma secretariat b ka hi chuan sa minister te hianin secretariat officials hi an chia lo ang deuh tho hian min mang thiam se kan ti teang ni khata voi nga po min ron ko ula kan ron kalpe rengani ani taka phe chuan minister ten min ko uzin hian kan in di thei zok mani dar nga te daru ka te meeting fix ro chu kan ngamani amaro chu min ko khat khan kan buai zok thin na tho ahar sa kan ti a tin khongai takin secretariat kan officers te ming te hi min shat sakve ula tharuk nuwa po secretariat lamkha enge ngai dan min lati hian claim chuan ril ru anave deuh thina chu tu te mo ai o hin ka soyani chu ka ming hi chu in shrivek kan officers train khat te minga ko phut ve te khan omani chuan sa kan soile du chu mak deuh be chu ka soi to ang khan sarkar sang hi ka shon to a chief secretary po paruklai ka shon to a midik hi an huai thina ke chuan ka ngaya mi huai sen deuh hi an dik kan tia mase midik huai sen lo po hi alo om thei ve khop maya chu wagin sarkar tuna kan sarkar mipui sarkar kalphungthar sarkar corruption do tur hi chu an huai sen tur ani ke kalo ti ve to pani an huaya thok sarkar ha thok te po hi kan dik chuan kan huai sen tur ani ti kha comment angin kan soi ve ani chu tin convergence ti kha kan ngai thlatam mema hei mi sang in an ron soi chhuaka alomom ka tia kumsom pali chung Mizoram ka tho hian convergence ti hi kan thiam lo ani kan thiam thlot lo mizo hian a chan lewang tam taka omang
mà se tu sarkar thar kalphung thara hi chuan kan zir that angai ani sarkar ha thok te pon khoi la ya khan nge tin ka soi thiam vedana chuan mishing te chungei zong kan ne ngai na zong kan ne ya sarkar ha thok bi ka po official work a hi chuan tho ho dan zir shram mangu pon lama kanin ngei pon kanin bezui lo mayang amaro chu within government officer hi chuan tho ho dan hi thiamangu kan personal ego te kan likes and dislikes te mel ngei zong kan nei zong hi da bo thiamila khalai a khan sarkar tharena min kal pui tum dana hian thei to pin kan personal ego te da boin convergence a tool na apianga he mi ti tur hian ril ru in buat saila thom mange katia tin sa request pakhat kan soile duwa chu DGP khan asoi to boka tin he flori hong taila department zong hian anron soi karinga tuna hian department tam tak hi recruitment regular kan ti lo reilu tu ka wang hian collapse lek hi kan tama chuta chuanin stopgap arrangements in casual te kan lo la he enge ni kha afu tak lo solution ani lo chu wangin hemi kumnga term tur next term te po ani mai the kha tia nga ni khan phased manner as a recruitment hi department sang ta na he ta chunglam tang hian ro min rel sakarem min ruat saklo chuan a boy thak don tin MCS ho hian in min lo ngei deulek ani pon apoi lo wa kom rei don to lo voi ni chu ka du ka soi te ya kan soi ve mai dan chuan kan tianga ania soi tu te tak chu kumtin MCS te MPS te kan la tho sia department la hian recruitment kan ti lo reilu tuk collapse tu rahi hi amang an thla ka kan buai to ni dik tak chuan sa tu na hian khatiang ani kha chuan better late than never ti ila tu na tang hian fees manner let the number be small ma se hetiang ka kan ti bek lo chuan nakin loka chuan director turi department zonga MCS an ni lo chuan departmental officers te tan a thei don lowa chu kan soile shama tin pueng moyan asoya hi ka ve khop mai ke hi sarkar piang a hian congress sarkar chuan congress mintia MNF sarkar chuan MNF antia ZPM an sarkar le a ka ZPM le mai ani khatiang ang kha ho nivekang u kan ti teang tin ka du ai hian social media hian kan film khulo ma chu kan department zong a kan officials tele staff te po hi kan in fui tharanga sarkar policy hi social media soisel tu vak lo ni te hi conduct rules in aphal lo ni ti hi shethar leang u tin social media han enge mo chen hi kan han huang ta ba kan ngam patlata khatianga khan Facebook te hi enge ni public space ani ti siang u tin WhatsApp group te hi public space ani he ani ti hi hetia chung kwa kan ti bak lowa hi chuan sarkar soisel hi isim makang uti kha helama kan soile ti hian ka soi ton vel ani chu helam ngai thlak tu le helam ngai thlak tu chuan atop nan tu berkhan nge ron soi o lunglei puman puyanin ke sia kong lunglei ti kha health sector a hian sa kalo ngai tua vedan me chu Mizoram hi a geography physical geography a hian ti hian a seipu ta north and south ang deuh lek hian ngai tua theila health a hian lunglei so can strengthen a lunglei a region angin ngai taila southern region angin chuan sai ha te long tlai ten khalai kha an avail ve theyanga ani lo chuan tuna given our resources more manpower ani emo engkim equipments ani emo district zong hi can strengthen thei si lova khatiang ang deuh tal khan tun immediate a hian lunglei strengthen aso kan ti angain ka sha kan minister voina health minister omlo hlawa ani om phaise chu asoi tho
karinga aum lo wangin kan soi eng lowa tin min ngai koi lo ula chim connection pakhat ma ka nei lowa amai ro chu as a Mizoram mangai tu le helta ka ma wangin helai hi ka veya kan soi ani chu atopa chuan sa tharuk chung lekin kalphungthar sarkar kan shon ve thei hi kalom ema kalphungthara hian hanbel zeu tur kaneya ngai lo lama min lo ngai lo mang chu min ngai pon ka chhuak ka release order ka chhuak to tho buka kalphungthar tia hian kalphung dik khini ram se thar for the sake of thar ne lovin more change for the sake of change ne lovin change for the better kan ti thin ang khan kalphungthar hian kalphung dik tak chumi tura tan chuan sarkar ha thok zong ten kan pu te kan pi te kan ho tu te hi 100% support thu ila Mizoram hi politicians te chawin an manga ilowa sarkar ha thok po hian kan manga iveni ti kha atakin lan chwa ti rila alomom khopang kalome